بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. إن شاء الله تنجو مقدمة داير بو كتاب بداية المعرفة، وتنجو مقدمة عنوان بدو مراتب علم الكلام. طبعا بلا أمر من كاتب السري بالنوع بعلم المرتبة سن بينات سمزوج. طبعا بعلم الكلام بربي مرتبة سوار من بين العلوم، يعني بعلم للريال بشكل عام يعني. بلوخ يندو طلع عندنا يوزنا بلا باقسم بانه علم الكلام اذا بالاغدياغن بتون علم مباشر، واذا بالاغدياغ اشرف العلوم دو يعني نشي لانه بسندا تصحيح المسار يدري انه صور حياة طائر شيء للعصر السنة. يعني اذا بالاغدياغن بانه سندا وعقيداني تمام يابر النصر السان ايرش اللي طلع يسان بشكل عام، لانه بعقيده يقرا انسان ضها حياه مجريات قرجات. طبعا بو جانبته بدايه كتابته جالري عده ايات كريمه طرح يدري النصر روايات شريفه بنتشر روايه طرح يدري بس برضه فقط اشارات دارخ بشكل مبسط بانه برنجي ايات لردان كي نوح پیغمبر نزارنا عندي نوح پیغمبر سلام الله عليه قوميدا جدل يدرد بأسلوبتان أسلوب الجدل في الدين ديال لوزنا وإذا غاية نايد منا غاية سر إثبات السن عقيدة سن بلارش وعين ما خط بلارن دي دغلاري حكيت لار بأقاويل لار باطلت حتى بلارن جدال شخ استمراريت. ولذلك الله تعالى قرآن بلارن دي لنان تعبير يدري دي قوم دي قالوا يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا. يعني نوح پیغمبران قومه بكافر لا دي لسه بزم مجادلتي بس شخ اكثرتي مجادلة يعني بصيغة مبالغة، يعني اكثر يعني بصيغة مبالغة قالب برضه. يعني غاية بدو بأنه بعلم الكلام تبعتي وركي السن إنسان تقسن عقيدة سن، يعني مننا نروح علم الكلام بدو عقائد موضوع عند السنة 10. كي نجي نقطة بعض الآيات وار مثلا في حق نبي الله إبراهيم سلام الله عليه بلوخ يندي طلع عندي بخصنا أساليب اتباعات أساليب لرد برهان وار استدلال وار وحجة ورزندا حتى إثبات السن عقيدة سن بلار شو عين وقت بلارن دعاوي سن باطل السن الدعاية در باطل السن زدار. كذلك إبراهيم سلام الله عليه يغمس مسلم اتباعات حتى يسق بزن پیغمبر سلام الله عليه الله تعالى أمر يدرز له بأنه بو مخالف للثاني عصر ذا ياشر الله بلاردن جدال ذا يقرأ أسلوب حسن الدسن güzel bir أسلوب تاني دسن زايدا برابر. حتى الله تعالى قرآن بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن. طبعا بريك من استغنى وعما أنياغم بأنه استنتاجتنا بآيات لردان استنتاجات بآيات لردان أنجادك نوعا ما بآيات بخاندا بلا برهان ودليل البرهان والدليل bir yoldu insanı ulaştırsın, yani bir akide kurmağa. Lidalik bu Kur'an'da neçe ayet gelip bu insanı nehyedir yani taklid el-aba yani. Lidalik akide canibinde gerek insan özü ulaşsın bu hakkı, özü okusun. Şimdi bir tek okumursa mümkün yaşıtsın, hatta tasih etsin akaidinde bazı umur var hayatta ve ahirete de müteallıktı. فبو مقام إذا بالاغدياء مقام الاستدلال والمجادلة في إحكام غاينا لبندا في إحكام بنى العقيدة، يعني عقيدان بنيان قوات لتماخت يعني. فبو بالسبيل دي كي علم الكلام ده أولان متكلم إنسان قريب من السلكيت برواية لردان أو بآيات لردان من جعلنا له كلاغين رواية لرا برتق رواية نقل داغن سورة داغن غير موضوعا بأنه بالرواية نقل له. طبعا السؤال صور هشام بن الحكم طبعا بو حتى لامنة الإمام الصادق سلام الله عليه ممساق السؤال صور ندري سؤال ده بدو عن أسماء الله واشتقاقها، يعني بعض لارن ده مشتاق له يعني بو سؤال صور روزنا فإمام جواب بير روزنا جواب بير نصرا روزنا دري ثم قال له أفهمت يا هشام الناظم يا هشام dedi anladım. فإمام تكملت أفهمت فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا والمتخذين مع عدو الله غيره.
Yani burada anlaşılır buradan bأنه sen bunu anladı bir şekilde bأنه bunu da bu anlamağın def edesen, neyi def edesen batılı ve nav'an ma bizim de üzerimizden şubhat ruhları def edesen ve onların karşılığında burası Allah ki tutupla Allah'tan ayrı bir Allah. Huşam dedi, naam ya Mevla'yı ben anladım özüm. فأدري إمام ديننا فقال عليه السلام نفعك الله بها وثبتك يا هشام الله سنة بعلم منفعت يترسين وإن شاء الله بعلم الخاسن ثابت قدم ولصل فقال هشام ديني فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت من مقامي هذا درب buradan kalkandan sonra bu imamın şuruhatından sonra bir tek benim tevhid kadiyasında ögümde durabilmedi. Yani ögümde durabilmedi neydi? Yani edebilmedi benimle mücadele etsin bu kadiyede lأنه bu aldı ilim imamdan ve bu esalibi ittiba etti fi sebil hatta bunları durutsunlar. Bu bir rivayeti. Bu rivayeye biz mesela bas tatarruk ettik. Biz de anırıq bu rivayetlerden. Anırıq bu rivayetlerden ben Ehl-i Beyt selamullahi aleyhim hatta edillə insanı alışsın bu ilmi. İlmil kelama alışsın hatta akidesi sabit olsun, rasih olsun. Ve bilsin de aynı vakitte gayrisinin mesarını düzlesin. Bes fi nefsil vakit bazı rivayetler var nehiye edir bu ilme tatarruk etmektir. Gel bu hâna iki nokta var. Bu iki noktada ama nehiye geldi. Evvelen bu ilimde ne var? Bu ilimde olmaz konuşursan an zat-ı ahadiyye yani. Yani sen gelsi Allah'ın zatında konuşsa, nece konuşa galte gidesin. Bunu nehiye edip Ehl-i Beyt selamullahi aleyhim. İnsan bu cevapta havd etmesin yani. İkinci nokta nehiye edip bu cevapta konuşmak o adamlar var ki malumatları yoktur. Yani ellezî la yuhsin ilmel kelam. İlmel kelam ihsan edebilmez yani zapt etmeyip, okumayıp, idrak etmeyip yani bu ilmi. فمنضعين كذلك أهل البيت سلام الله عليهم نهي edilir. Ama gelsek, baksak Ehl-i Beyt'in siratına ve hayatlarına, o baksak da nence münadarat, ve nence mücadele olup zamanlarında, ve nence nikaş olup bu kadayelerde, kadayel akidede. İmamlar özleri münadara edibler ve özleri de kezalike şerh edib bu mesailleri, el-mesail el-i'tikadiye. İnsan var kad yekun sual sorup talip hakikati yصير hak تصير الناسın özün ve insan da var bazı el-akavil batile bunların kanşağını durmak ister. Kezalike Ehl-i Beyt selamullahi aleyhim bunlardan hivar edirler. O zaman da zenadi, kavaridi, mulhid varidi. Ama ehl-i şubahat varidi. Bunlardan beraber Ehl-i Beyt münadara edirler. Tabi mürtek isterse malumat kazansın, dönsün. 4 kitap var min el-kutub el-hadithiye, el-zahma diye özlerine. B'ennehu bunlarda bu münadaratlar tapar. Tabi çok suallar var. Şubatlar ithar olunmuş. Çoğun edebilsen bu münadaratlardan alırsın. Çok basit ila derece. Bunlar bir neçe kitap var. Tarhide gözlerine. Mesela Kitab-ı Kafi. Muhammed bin Yaqub el-Kuleyni'nin tabi. Bu Kitab-ı Kafi'de bu münadaratlardan var. Bu özü takriben 329 Hicr'de vefat edipti. Yani az kitaplardandı yani. Baksa 329 ha zamandı yani. Kezalike min kutub el-hadithiye bu canipte münazarata tatarruk ediri Kitab el-Tevhid. Kitab el-Tevhid li Şeyh el-Sadduk. Taban bu İbn Babaweyh el-Kummi diye özne. El-Mulakkab bi Şeyh el-Sadduk. Taban bu 381 Hicr'de vefat edipti. Kezalike bir kitabı var. Aynı mütealliktı bu kadiyeye. O da Uyun Akhbar Rıza selamullahi aleyh. Bu da aynı bu kitapta da var bu münadaratlar. İçinde de böyle bir okusun özün. Yani akaide çok oturuhatlar olurdu. Bir kitap kaldı. Bir kutub kezalike müteveffirdi ve edebil insan alsın özün, okusun özün. Kitab-ı İhticac. Bu kimindi? Tabrisi'nin taban. Bu şahsiyet Tabrisi vefatı karn-ı sadis Hicri'deydi. Yani takriben edebilir diyarın 600 Hicr'de o fetrede vefat edipti. Bu kitaplara bir tek isterse istifade görsün. Bu madallardan edebilir dönsün bu kitapları okusun. O kitaplarda bu kadaya var ki müteallıktı fi ilmil kelam. Bunları okusun, istifade görsün. O malumat sahabe olsun. Hatta anlasın nece reddeder gayrsine ve nece münakaş eder gayrsin ve nece cidel eder özüyle beraber. Buraya kimin bir gün inşallah bilintirdik maratib ilmil kelam.
İnşallah mutavasılıq biz bu silsilede. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.